Voin hi August ni som ni paku kum sang ni som ni panga zir top ni ania clear tu le ngai thatu zong te chibai kan bu a cheu kan riat cheu angin the Forest Conservation Act 2023 chu Mizoram man ve turin pass alo ni ta a hei hian in nialna ti tam hle maya Assembly House a ngei po anen in kal deu rap anei kha achang tu minister pulal than sangan athatna rang soin apulu ta House leader kan chief minister ni bok pulal du oman thiam takin athatna aron soibok asoi thiam boka kumsang ni som ni pathum assembly session nu nung bera nasa taka dau dal thu asoi to nu poin athatna thiam taka an soi chu ngai nam ti takin kan lo ngai thale thei ani kha hei hian kan chief minister hi thu soi thiam tak thu soi mi ani na alan tir chiang viu ome ma se tunchuma chuan leader of opposition pulal chandamaral tein he dan kan ramtan a him lo zia athat lo zia asoi hi taran ngai thave thung don ani ngun takin ilo ngai thlang The Forest Conservation Amendment Act 2023 number 15 of 2023 kan Forest Minister in adopt turin House aron chapchuaka tukin singa kan soita kan khan kan member tan he thil serious tak ania zira soi ho turin kan material ho list of business le engkim hi ni zana kan human me ulova chu wang chuan nam nu lu tu ki ka lau khop maya he thil nam tan thil serious tak om ni ka heta wangin hei kan thian tam tak pe chon ka chiar man me ulowan tia minga leader ni wangin kan lo chiar ngara chu ta ka mu then khat toite han soi kan du ni he kan dan adopt tura ron sob the Forest Conservation Amendment Act 2023 number 15 of 2023 hi ni som ni pa ni thariat sang ni som ni pathum kum ni liam ta a khan he house a hian lungrual takin khati lai treasury bench le opposition bench se khan Mizoram man ve chi ni lo dan lo mani ti in kan lo no lani kum ni kalta a khan pu speaker iding lama thu te ve lama thu ten lungrualin he dan hi Mizoram tan a him lo kan tia thanghem kan nga ya khati la ya opposition bench thu kan opposition leader hoina kan house leader ni phei chuanin sarkar kha mindu khoplo em a he tiang ang dan thalo hi dodal na sazokin zoram pum huap kong zo lui te po ne ya na sazokin kan ramtan kan namtan him lo hi kan dodal tu ni tin asoya sarkar da kan dodal na kan han ti ang chi po kha mindu khoplo ni achan chu ramle namtan him lo kheta wanga asoi ania khatiang chi khang khati la kan house leader puzoram thanga poin he dan Mizoram tan him tok lo wangin central hian lo pass ma seng remna le muanna kan ham si paitre India sarkari na anzia article 371 g mangkhanin hei hi kan la dang theilomi ownership of land chungchanga khan kan ram ania hetianga central ina anduang anga andan pho pass India ram chungom kan dia wanga kan anduang anga mang turi adik lo ni tin he house ang hen kum hiliam ta khanin kan nol pia lama chu memorandum of settlement pangchuan kan din pui thengem o kan tia ama cha principal act kha kan ena sang kha zakwa somri ata pass kha alo ni to sia rem na thunga khan sang kha zakwa somri at paruk zun ni somthum malam pang ami chu dan kha ding tur ti khan ya amendment section ni wang khan anung ani wang khan constant thei dia mial da lomo kan lo ti to khani chunga kan han lo em thil tam tak ate India ma po ngai poimo ania joint parliamentary committee point athira Lok Sabha member som ni pakhat Rajya Sabha member som ten uluk in anzira antia chuta chuan atopa chuan rotna angkha anon presenta July ni som ni paruk sang ni som ni pathuma Lok Sabha pasania August ni nia
Rajesh Sabha Pasanita. Khatiang ani bang han ke ni chuan kan se son ma sabera ni som hi pan hi tharia sang ni som hi pathuma du lo do da na kan tia vo in nia tha em a shia treasury bank sa kan thutta ka kan ron sop le ta hi kan environment minister kha ron soi nang ke chi min la kon ki dislova a phena hian lo mo ka te ni kan house leader nge po hi kam ni khatal soi se ka du chu khati la ya a lo zia a that lo zia a soi house court en kim vek sarkar po kamin tong khop lo ni a tha lo ni hei chu ti man mo ngai ni kong zo ngai ni po ti tu ni ma se voinia chaber anga kan soi hian kan ram kan nami a him lo phalangem nge lo thazo ka ni chuan min convince pat chuan pu speaker de velam po hian kan pomalom ramtan tha chu a mai ro chu abul ka than ang khan ni zana mu malpo kan siar man lo session hola kan siar chuple kan ti vel ngai khopin hetiang thil serious a hi awm hi apoi ka ti ni khamia kan chang tu ministerial an soi pakhata kha kan soi du chu international border hi khalai changa chu ta he dan pa sina a effect tur chu international border changa km za athui chunga engma state sarkar ba thil dagina mo obstruction po nei vak theilo tura defense thila ni mo road infrastructure ni mo engpo central ina du kha malak thi ang tho thang khan oma tu tel chong kan soi thina international boundary hi km za sari samhi le pani mizoram in kan ne ya chunga bangladesh za thum som pariat myanmar in zali le pali kan nei ni chu tiang han en chuan kan cover en chuan kilometer za asir ton tona pottaila mizoram pum hi ani tinani chu tiang ang chu ani la hianin china kan minister soi kha chu an soi khan voinia development rail kalkong tur te kong pui dang tur te thil dang tam tak forest clearance le har sanam thei hi kan that phang ati lai khan enge mo kan ramtan a him chiang em ti hi house a hian amu dan kan house leader min se min convince ke ni pun kan pass pu yang achan chu kum ni em potlin ma khan kan du lawani kong zo po kan thutani he house a hian lungrol takin tu ma kan in hian lo nam isu a chong kan lungrol thina ni kha ma se voin nia thabira kan thutna kan thak ta ka wanga soi kan ni nge kan zir chia ga alo thata thut nge ka phelo chu wang chuan khongai takin pu speaker kan house leader hian soi fia ta seng central lamit me kan veng tuk nge a kan han en chianga ka han zir chianga alo thazo ka lom male in ti ni chuan a thazo ka min khilula kan lung oi mayang ma se he house in lungrual em resolution kan adopt khati laya ommi som le panga kan na thunia ala za thak mai thini chu wang chuan khongai takin pu speaker chulhai te chu tangai poi mo dewa kan minister zom tak soi kha kanil ruwa thui tak thura soi rualin he house a kum ni pol yam lowa kan lo nol to kan lungrual em nei ding le ve tan kan lungrual em na voin ni a chabera kan han soi le ta hi zora mi puita thil fia kan ngai ti kha kan soi du ani ka opos sim lo ka pom sim lo ani na tak hi she chianga kan om lo chuan he house hi chuan le local zel tu te hian voina thu te min la dem pal thingem kan en a himin kan thia kan ti chuanin a thalom kan ti mayang chu ti in thaneng mai thil thua pu speaker kan soi ni chu kalome Nachingkan DC aizo DC ne na aizo bypass environmental le shai bo chia a lai tong le lu state turangin na kan thelu ta mi sampli kan thok chwaka helaya FCAA Mizoram Assembly na a adopt hi dulona sule turangin na kan ti don thau thawa maro chu kan in mukhom rem chang ema is protest angu kan tiani hei hi tribal te raman chu sakna ni British hun lai tangin tribal te ram thiam takan chu sakna ni chu wangin he ZPM sarkarina FCCA 2020 shi adopt kan ram halna ni 100% in sang ni somni pathum June July vela BJP sarkarin amendment
bila puluta parliament in nia pa sami zo mi puiril runat zia kha kan bang angani khatilaya sarkar na chel tu emme fina dulo na resolution pass khan kan lo mani mi zo mi pui kha kan thua yani tuna ZPMCM hi opposition leader ani ani pechan bill athop na khan intine rally te hoi hotila he FCAA hi dulo na hi kongzo te nei la atia statement si tak asiam zoya chuti chunga he voin ni kum ni nuwa he bill he dan sakei kan ram kan forest chalna an adoble si hi engwange sum du wangte BJP sarkar noi intuk lo na te lo chu engma ni lo kan tia ni chu wangin he tribal kan tribal puite na galante megalai te chu anti ve kan ring lo hey rally hoi hotura min som min ngen antama maro chu join civil society angin ma kan lang sud le turangin na kan siamang okay thop thain kan kalam